Tipai donget ke Divine Savior Parish nong Thamai. Hakening sing blay kelayok banyak simenta hakamas ningkong. Balak terwa da arngot kelingdo berang sedap penkentang hakakat pratrik sing sajan hala imkra shilong lingba ulingdo sat Bishop Victor Lingdo jang Jowai Diocese. Kita gilong ufada Kennedy Kharkongor SDB buat ufada Alberta Kharkongor SDB. Balai donlang hakening sing ufada Glorious MD ubadi Parish kanong Thamai kibai kelingdo sablay Kiruniam sister ki bahing masam kini keling dot thamai bada ki hajar ngot ki pai dunget hadin kemas kini ki arngot keling dot thamai kila khapru yoribon sibenta banyo pendan kamno ya kalait bala ai sambha duba FM dop Shaka Parish Utrai Unong Sharai Bapha Utrai Unong Sharai Bapha Utrai Unong Sharai Bapha Gamut Ayu Uei Uta Unong Sharai Bapha Unong Sharai Gilabanong Dadang Istuto Gijing Puli Gabaong Unong ap lang brot bapha hang ni hasor ngindai isu ikilang brot ikimasi ikiblang nila lada ngilek seginong bundong ngin sama katu kan ni nangi ngilama ye kata kejinglong kena lap kena ap lang brot kena ap masih kena ap lang bu lang kejuk jaka kimasi ikiblang kimare tak jauh kalenti kim ju ap ya unong syarat Unong Sharai ya nak kejong masih ya nak kejong. Kat sebalam ketiga kejap kimare. Hendai kalau compare haba yang ujor bat kilang brot kibut nadin ya Unong Sharai. Nama kitip bat isani atli telan. Ba Unong Sharai bapha Unong ap lang brot bapha un sayalam yaki sya kejakat plan. Bakin yo ye kabang bakin yo lang jengam bakin yo ye ki ki basnyam unong at lang rot babha ai bam yala ki lang rot unong at lang rot babha yalam yala ki lang rot ha kelenti ke babha unong at lang rot babha ulong kanong muna ulong kanuksa bapha na kumta kilang brot bari ulong ki kanuksa bapha nama kilang brot ki bud syai ba unong yalam syai ba unong syarai yalam nama kitip ba ulong bapha ukwa barbor gejing bapha ukwa barbor ya kejing kemen bat ya kejing biang jingbet jongki kumta ki bud ya u klem kano kejing artin unong at lang brot babha uyat haswa jong kilang brot wat lengba kithem nikilo utip hangno banya utip hangno banyalam Bakin sakiyami uplay ching
Ablay ko pau ba hapneng isungu eme herne kasngi nagabanta kijing egi jing khu mena thek rai halo jungi khamtam nagabanta ka parishungi mila ai kene ka light leng ba ka jing haman sim jong ki ba halo jong ki babun balang jong iba ngiduai ba leng ba kene ka light kan pensuk ya ka lek kawan kan pensuk ya ki kam ki jam ki bai dei bat ka parish bat kumjo jong ka balang kerku kerdo ya i ba ye ka yeng kasem ai ba leng ba ka jing snei jong me ma i nang biang nang bit nang shat nang klan nang roi parum pare ha ka tri ta ha ka yat ke yang bat ma i men barbor ha ka jing kerku jong me kerku kumjo ingi wei pai bai ki bai don ha ka ne klebat so ka tara ka taruk tu sutra jong iต่อไปละครับ Hagano paisingi la dan daga procession Eucharist balaya saudong kisnong kitau ki bahap ha ke parish. Wat penkut daga jingkerku bada ke jingsam ya kaktin umblei na kilingdo thamai. Ringkat ruk ki program lekmen nagi balang sinam of Europea jeng ke parish bad ke jingle burom. Kasakangan sa pois, mahayen lang ko. Jisu batiang waslay na kajing iye ekibriyo kibasiyo yang yame na kajing lekta kajing mangsanjong kajing iban tukmi yang kibanyam hatumat katawan jongi
เป็นกันตามอย่าทีนาทุ่งอย่าทีบังน้องน้องอย่าทุ่งไปBuat kirang lakon Bangkan dia membaca Bantrai habri sobat putra Kirang kurang saya Buat kasih ilai Untuk kencang kari Kirang saja Kandung adap sisa dengan jikmen panlong uling dok soblay jong blay te aga jingim jonga kani ketika jing fos new kepala urlong aga jingim jonga bangko asya panlong tau uling dok soblay te ngakar pat ni pibaro makni duai nang penta juga nang bangan long sisa utara usakwi jong blay bahok Bateri ya kam jom blay baru tu nang yang duai nang kapor sepor nang penta juga nang bangan lah bateri ya kam jom ni gua man lagi sini boleh semua